Haganegi Ukrish Bakhuid, Tongin Dubai, Nagabinda Bashem Lang Mauto. Number life spa, life sa. Kohimen kopera tongin IT ya ke jingang no jungi baro how jisu hakane ki Ukrish Bakhuid ngi duwairu lemba ka jing duwai jingya side lem janga maria te soti kadba ka balang rakhe ya ka jingaiti ya ka yimane ba harom meri majore naga bad ngi duwai lemba ka jingya side lem bak nginang yo jingai ke jingorku ban ngi duwairu nagabinda baro ki bappa ngi bashitam i duwairu nagabinda ka Bible convention hakane ka singi sajain ha kerteng uppa baru kon baru men siyem Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat ka jingi jongo play lem bat ka jinga silak jongo men siyem Bakhuid Kindon, Reinka but P. Barro Nisangeshi por ban pan map nagabinda baro ki pop ki sang jangi yaki pop ni ki bangi le persha ya ka balang Bakhuid ki bakhalor kalong ka pop ka bapin sosi padat ya uble ya ujisu tendeng ha ka perkat ka perdain jangi ngi le pop bat ngi osngona ka jimpule kumno ublay wala sonsi haba ki briu ki kran bain ya bu Moses kamdam e himmen ki parajo inang ai ti haw jisu ki jing talat babon jai kaba wan rung hapo jongi lemba ki jim parakha jongi lemba ka jing sngo jongi lemba ka tin ka tli jongi Jisu be it ma pigi pop jangi site kud yangi na bar ke jing tingi janga pop nga pala how blay badan bor baro bad happy ko himmen ko para bangalele pop shibun e da ke jim parkad da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le pala janga da ke jing le pala janga da ke jing le pala bakrab e janga namar katta nga karpadi kamaria Bakhuid Kabayai sa katay soti, ya ki angel bat kiri koi, badia pi ko himmen ko para, banduwai nagabinda janga, how try ublay jangi, ublay badon bor baro nisune yangi, badandala ma pigi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jekut. Striking the ublay Isne yangi. I can rat ko ble isne yangi Istuma ko Kristo rap ko nyom penim jangi penim yangi I can rat ko ble isne yangi Traiken rat ko ble isne yangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi
To nginia duwai. Ngi duwai nagabinda baro ke bakarpad. Kajing duwai nagabinda junki. Ki bapangi bashitam. Kam dame pi baro ki bashimenda haganega mas Bakhuid. Duwai ru nagabinda ka Bible Convention haganega Sngi sai jain. Bad uble unpin pau ya kaburom. Haki bri baro bawan shimenda. Tomap yaki pop jungi shakri jame ngi karpad kotrai. Knamba mangi kibamla ban pensngoba yame daki kam jungi. Ngi light im lemba ke jingya sailem junga kami jungu kun jame. Uba im batsen sha rengkat bat me. Ha ke jingelang kawai jungu men siem Bakhuid. Uble junom la junom. Amen. Kajing pule naga kitab jengkeng. Moses umlong kum kwe pat kinong itu lupa. Kum no keng pilanut saat bat keren persya yau. Hakito kisngi ka Maryam bat u Aaron. Kila keren persya yau Moses namar jong ka kentai kusyit ya kaba ulah syong kurim. Naba ulah syong kurim ya ka kentai kusyit bat kilaong. Hato Shishaw try ulah keren tang dau Moses. Hato syem la keren dangiru. Baru try ulah snyau ia kata. Taïew Moses ulah long ubri uba jem nut shibun. Kampalat banyak kibri baro kibadon hasla kendau. Kendit utrai ulah keren hau Moses. Hau Aaron bat hakam Maryam. Alewan mapi baro laingut. Sya kaying jain kajing ya kendu. Ti kilayalik baro laingut. Utrai ulawan hier hau rishod lo. Bat ulayeng ha kajing kang jong kaying jain. Bat ulakot yau Aaron bat ka Maryam. Bat kilawan syakmat baro arngut. Ti ulaong. Tos ngap yakiktin jonga. Ladadon unong tu lupa hapdeng jong pi. Ngau try ngapen pau yalade hau ha kajing yu pau. Ngakren bat u ha kajing posniu. Amdai kumta bat u syakri jonga Moses. Hau lapan kamti ya baro kaying gasem jonga. Bat u ngakren markmat. Da kabasyai da kikitin kelain. Bat uyok mi artat ya kadur utrai. Kumnokin pilanut ban kren persya ya syakri jonga Moses. Tega jing bitar utrai kalaki ir persya yaki bat ulaletno. Badabaul o ulakan ria nalor kaying jain. Hakmi kamarian kalasa nyang tholi. Kalali kum kayor. Taïew Aaron ulapai syaka Maryam. Bad akmi kalasa nyang tholi. Kumta Aaron ulong hau Moses. Aku kenrat jonga. Wat penstomingi. Naba ngilale bit. Bat ngilale pop. Wat ai bakan long. Ukunlung balaka. Khayap ubala syabampong. Marsiteng kamet menba umi nakakpo kakmi jungu. Taïew Moses la perta syutrai to penkia yaka ablei ngakerpat yame. Kaktin jong trai Isamu yable. Samsan puwe nomor news pak lai pupra. Isne yang
jong apendam ajing spuni jomi Sait no kasang jong ayang asai kushushu Pop jong angapla gayay don kmajonga Isnayang aplay jonga Tu pendam ka pop jonga Ajing spoon jome Yami ku try ngale pop lale sang Ngalapen ngausi sad yami try and run Naduga pun yang akan rat ngalong tang nong pom Aga pog laka sopaka jingbong hom Isnayang ablay jongang Tu pendam kapok jonga Ajing spoon jome Namar meit ku traya kajing kut kadolung Tui kayang ajing maya kajing stam Senrai da'u isobadan penkut paryangam Satyanga atrai ngan kamli agayor Isnayang ablay jongam Tu pendam kapop jonga Ajing spoon jongme Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalong kajing syai jengka perthai yang utrai, uno babut yang undon ya kajing syai jengka jingim. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrayon don rengkad bat pim. Engkau berpiru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kau berau kami ketrai. Hadin baki pait ba kila bam haban dakadang. Jisu la paya ki sinran ban kiu ha kaling. But bakin late no hashua jungu shashiliang ka duriao. Kadbam ma upat udang pano ya upait ba. But hadin ba ulapano ya upait ba. Ula late kiu shawulum ban duwai webriu. Habala premit udang sahi marwe hangda. Henry kalim pat kaba ladon ha kane kapor kam paji narengko. Kalasha kinting haki dew namar kaler kala be persha yeki ti haka jingpet ngor kabasau jangamit ula wanshaki da kabayait halor kaduriaw habagi sinran kilayo I ba uyait ha kaduriaw kila shapting hair kiong kade kang rengai bat kila lenyar da ka jing shapting markom dahi ula kren haki uong tos ngosh ngain ngade manga washating teu Petrus ula jebab iawu kotrai lada de mame to hukum bangan wansya me halor ko ula ong alewan kum tau Petrus ula mi nakaling badula yait halor ka badula late sha
ula lei shau jisu henre haba ula sngo iaka ler bakajur ula ting bat haba ula stang ban ngam haka ula perta kotrai toyarap yenga shisundon u jisu la kaner la kakti badula bat yavu u ong pi obarit ka jingait bale pi artatin bad haba kila kiu haka ling kaler kala sange bad kitu ki badon haka ling kila mane ya u ki ong da shisha melong ukuno blank yanda kila poi shiliang gaduriao kila hiar ling ha jenesarat te haba kiramba jangkata ka jaka kila itu ya jisu kila pa kubor shakeleng kata katain but kila wanra shabu ya ki bapang baro but kila karpat ya bu bansha bakin ta tang ya ka sernai jangga jain kub jongu but kat ya ke bala kata ya ka lapin koi ka gospel jong utrai Kajing yara yame Chris. ko himen ko para bait ka utrai Jesus Christ minta kasngi ka balang kin mau iya ka yimane harom Mary major but kane kalong ki yimane ka ba kam kerpang naga binta upa Bakhuid man ka por ki upa Bakhuid ki lei jing leit shakano kano gari ki leit drung shakane ki yimane ki duai ya ka ikipan ya ka jing asylum jaga Maria teisoti haba ki wan pairu ki lei duai shua bakin lei shabatikan kane kade karukom ba ki pa Bakhuid ki le haka jing lei jongki haka jing wan pai jongki na kano ka jaka ki pan ya ka jing duai ya side janga Maria teisoti ba ka jing dumu jongki kalong kaba seizo na kata kadau uppa Bakhuid pa Francis ulait palat ya ka Maria teisoti bad ulakar padru ban tapiawu hakane ki mane janga Mary majore but ni sautu hadu katno ka Maria teisoti kalong kaba kongsan haka jingi mensiam jongi ban yarap yangi ban jan badu jisu ban pan ya ka jimut jongu jisu kum ka kemi jongi kaba sneng kraw yangi haka jingi man kasngi ka Maria teisoti kalong ka kemi baneng ka yai kendu yangi ka yai yarap yangi haka ban yai ya galindi jong ujisu bad haka bale ya ka mon jongu pale lemba ka jimpersad jonga baka hikai yangi nagata ka dau ngi rake ya ka negasngi buram jongka Mary majore ka yimane bha ha Jerusalem ha Rome ko himmen ko para kadba ngidang puson ya kane ka benda jonga Maria teizoti ha ka jingim jongi ngidon kham ban yait barabor ha ka bale ya ka mon jongo pale yes no ha ka jimpule baning kong minta kasngi kumno uble wilas ngosi halor ka Miriam bad Aaron namar kila kran persha ya Moses bad kila stang ban kirli jinkirli uble upin pau tang habu Moses uble ukran tang habu Moses bale pat yangi bad uble ula yosno ya kata ka jinkinyum jong ka Miriam badu Aaron uble uyosngo man ki jinkinyum jongi kabangi pelong persha ya uble persha ya kaburom jongu ngidi ban long ke balai ya kabangi kren hapoyingru la perta natunum ing ngiyosngo haka gospel ya kane ujisu ya kabangi perkat omdon mano bayosngo uble uyosngo uble udon ka bor uble upeit ya kadonu jongi but bale uble uladom persha ya ka Miriam badu Aaron namar kilat artatin ya ka jinglong babha jongu Moses ude uble ulatung yawu
ude uble ula penkantang yawu ude uble ula ai bor yawu ban yalam yawu paid Israel henre minta nala ka jong ingasem kane kalanga basungusitam na ka ingasem lajang kami ya ka jinglong persya jingyalong persya bun sin haka balangru ngiyos ngo bun gijaka kadeki bruyu lajang ki pintat burom ya ki bayid batoin jongki deki bruyu lajang tenteng kilong ki daw ban kran tad burom ya ki bahalong hangne ngiyos ngo kadeka Miriam bado Aaron kilas tang ban kran bain ya Moses bado blay wong ngalong uble bakran markomat bado Moses uble ukran bun girukam uble ukran tenteng haka jimpos niu jogi tenteng uble wan ban pinbao ya kaburom jomu henre haka jingem jongo Moses uble ula kran markomat bado uble ukran nagata kadaw uble ula yalam ya baro kine laingut Miriam Aaron bado Moses haka jaka kajain ya kendo nangta uble ula wan pau ha Moses bad uble ula pinpau ya ka jing sosi jungu halor kata ka jingle jong kine arangot bad ka jimmi kalong ka Miriam ka dap ta ka nyang toli kum ka dak ka shinjanga jimpen pet ya ka jingem changa omde na marba uble ula kwa ban penyap no ya ka henry uble ula kwa ban peni ya kita ki arangot wat num kta ya ka burom jungu wat num tur palat ya ka burom jungu wat num pin larain ya ke bala pinsle jungu ble bad uble ula maham ya ka Miriam da ka ba pinmi ya ki nyam toli ha ka medjaka ko himmen ko para tenteng uble hikai yangi tenteng uble peni yangi ya ka dakashin kumno ngide ban imbarabor ha ka jingim jongi bad ladang ilong ke ba shania hawu ladang nget hawu ladang ya ya ke linti jongu usumar yangi ngidon kam ban sautu ya ka ne ka jingkot shisin ubleyu god shisin ubleyu hikai yangi shisin jisu peni hangi ya ka linti kade ka kamaram jongi vei pei vei ban yai ha ka ta ka linti kralem artatin kralem ting namar utta ubala kot unang kumna ban suma ngiyos ngo ha ka gospel min da kasngi ujisu uladon marwe haulum hadin ba ulapsa yaki san hajar ngot ki brio nangda ujisu ulapa leitno yaki apostol ha duriyaw bad ujisu ulawan marwe da ka bayai halor ka duriyaw kadon bon ki jimmud ha kane ka jingjia ujisu babapsa yaki san hajar ngot bala pinroy ya uppu na santiliki uppu badartiliki dokka udonru ya ka borban penkalla ya ka mejongu kabau mon ulaban penkalla ya ka jinglong jongu kabau mon ulaban ai bam yengi kane kalanga jingi kai jongu jisu kane kalanga jingi kai jongu bale ubale ulaban tre haka jingim jongi haka rukam kabangim boy parakat henry ngidon tangka vai ke linti henry ubale udon bun linti ngimde ben kinyum ngimde ben nartatin haba kawan ka jinge babun jait haka jingim hangne ki apostol kilating haba kilayo i Jisu wan shaki da kabayait halor kasla but kila perkat bade rengai and Jisu ong washeting sngoshnain day manga badingios ngo u Petrus ulayait halor ka ula don ga jinget ulayo jinget but napadeng baro kadarngot ulayo jingslur ban mi nakaling na bantur shaw Jisu uladon hakaling nakaling ulami badulayait halor kasla kane ka peni shisin bangi don ka jinget shisin bangi don ka jingshania how Jisu ngilaban le kano ka kampala bad hakinga sem jongiru kumkini ki kampala kajia lada ngikoloy ban mino na baro ki jingting bat ki jingkuslai ban bud yaw Jisu
Hen reshisin pangishim ya ka jingrai ban bud ngide ban yai linti kalam kinyum kalam ting kalam artatin kalam kata ya ka buram jangu bun sin ha ka jingim jangi kawanjia bun ki jingjia basosi namarba ngim shania telli telan ya jisu hangnerung yoi ya uju Petrus ula meda ka jingslor hapadeng linti ula stamban artatin Kaneru kalabanjia haka jingim jongi bonsin. Ngimde ben artatin shu. Shisin bangi kongu yau jisu kalam artatin ngide ben yaisha kamat. Kum ka Miriam bado Aaron kila artatin yaka jinglong jongu Moses. Ngi artatin yaka jinglong jongu ble pawan pau haka sakramen. Lese haka balang kalaban pinduna yaka jingkerku haka jingim. Ngide ben don ka jing shania telan ya uble hau jisu kenamba ka jingim jongi kalong ka basaiso ngi duwai na ka pinta ka ne ka jingaye ha ka ne ki ukrish bakuin jisu bayit karku kardo yangi pin kalain yangi ha ka jinge ba klam artatin klam kinyum klam ting nginiad ya ka linti jame banginom long ka daw ban pin larain ya ka buram jame Banginum long ka daw ban kran behin ya ka jingir jame pat kumjuri ka jimpen sle jame ha ka jingim jangi. Yen ya ro ya utrai Jesus Christ. In yang in pla ya ka jingit ka jangi. Ngangit hau play pa badan por baro unang daw ka beneng bat ka kendau. But how Jesus Christ kun ba marwe jangu utrai jangi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yavu ulayam la tep yavu ulakia shakibeyam haka Sngi ka balai la mipan ne kibeyam ulakio shabening ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang da unwan pat ben bishari kibeyim bat kibeyam Ngangit hau mensiem Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingasilok irikoid, haka jimap yakipop, haka jimipat kado, haka jingim bam jikut. Amen. Lai spa nyo pukuntai. Tiangko pa yu puvatlem medu kunu balaknya jing terwa aingu hame leba imbad bashisha tiang namarga popkasan tiang namar bayadon lang iriunget Kristan baro badang imbad bakrano kan mentoy bahkan penyo kajingim kabamjulo Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga berjumpi. Kallang ka bapdiang hun hau blay upa badan bor baro. Kajingero rom kerteng jumbu kajimentoy yang ibadah kolang buku jumbu baro away. Kadbang ikin mau burom iya ka kami ukun jame kamdame kayimane ba harom Mary majore ngikarpar ko trai ba ka jing tarwa jong kane ka jingkinia kalla da ka jimpahu jong jinga e jame ban pin po yangi sha ka jing janai kum ka jing tarwa bam jikut hame dau Chris utrai jongim Amen.
utrai undon reng kad bat pim Bengkak berkir, token tiu ya laki donut kentiu kisau trai. tonginai ya utrai ublay jangim Trai song hok bat kadei, dashisha kalang ka bashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penny miangi banya ro ya ki kamba jame ha ka jinkin tiu nam ya baru ki rikui bat kam tam kadba ngidang ken mau ya ka maria ka teizudi balakarku ka yimane ba harom ban pen bana ya ka jing krau janga jingis ne jame ha ka jing ruwai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam krau na bakut shabakut ka prate but mela priang ya ka jingis ne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka chakri jame ha ka jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya unong sang janga jimpenim ya u bendriu ukun jame utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka kinhun jangi angel kamane ya ka burom jame but ka kamen hakama jame shi junam ngi karpadi me to ai bage sur jangi kinia so but ka jangi hakawe ka sur janga jingruai ya ro kadbangi pen banam Bakhuid, utrai ubleki pai, reng bertai sawadai kaburam jome. Hosana, Hosana, turwai ublei shadron, Hosana. ko para ha kane ka por ka bakan tang tam tongin bu ya ke jing tumu jangi klam martatin klam ting bau Jisu un pediang yangi Jisu un wan changi lembau men siam bakoi kedwai bangin long ki kon ki bashania tili tilan ya ublai ya Jisu ha ka jingim lembau men siam bakoi dashisha melongo bakoi katrai kata mei jong ka jingkoi barom namar katangi karpadia me topen koi pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka pa ya umen sim jome kum ga umjer halo jonki bakin kalalang yangi kamet batkasnam jongo trai jongi u Jesus Christ ha ka por baladino yevu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yevu padulai halagi sinran u ong to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpim Hakaju karukam entala layabam ula shimya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake sinran u ong to shim battu dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam batti mai badbam jikod ya kaben penmi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jimmap ikipom taleya kane bankan mau yangam ko snam bakardor jangu Christ to pen koid yani to pen koid ek men siam hadim pen koid ben kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yang inau bamen na ki kalam ka jimmaya jangka jinget kata sin bangi pandune uku
Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim. Badia ka kuri janga jimpenim. Ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpadia me. Bangi ke ba yo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bala penya tele kawai da umen siyam Bakhuid. Taken mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bad to penjana ya ka ha ka jingid rengkat badulio uppa Bakhuid jangi wilbet bishop jangi but baru ki lingto bad ki rinium taken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakermen ya ka jimmi pa bad ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki chaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpadia me barengkat bad ka maria te soti Bakhuid ka kami jango ble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid but baru ki rikuid u Francis says Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensaba eme pateng la pateng ngilong ki babit banyo bendalem haga jingim bam jekut but menginiro but pendon boram eme da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallang hameyu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jongmen siyam Bakhuid barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko para tong induwai takabai ti baro ka jingang nur jongi bangindup la ban shania tili tilan ya Jisu ngila ban yai ya ka jing rangkat badu Jisu man ki kalip mat Clemar tatin clanting. Iduway na kabinda ka Bible convention ha gani kasi sa jain. Iduway na kabinda baharo ki brio ki bakarpad yang iban duway bakinangyo jingay ka jingar ku halo jangi. Kopa jangim baharing kalong Bakhuid kateng jame. Kanwain ka hima jame kalong kamon jame hakin daw kumbaha bani. Tuway yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasngi. Batamap yang igiring kang jangi. Kumbangi rungi map ya gebeles new yangi. Badwat elam yangi shaga jimpan shoy. Henry top light ingi nakabasiniyo. Top light yangi ingi karpat kotrai naga jing siniyo barra. Haga jing spoon jamme to ai jing sup jing sign hagi sngi jangi. Kramba daga jingerap ka jingis ne jamme. Ngi light bara bo naka pop. Bad ngin yo jingeda naga jing jinjar barra. Kabang idang ap kemelendi yaga jingermen Bakhuid. But ka jingwan pa jungunam penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jungme ka long ka hima ka jungme ka bor bat ka burom junam la junam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jame. Bade ha ka jingsbun jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat lekawe kat kum ga mon jame. Mame uba im pada basensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim. Dap daga jingidu Christ tongin yai markelia. Bukun lang roja ublay me bakit nakipo. Hakami ukun lambaro jango blay. Hakami bakit na ka pop janga parte. Sakito ke bala korsha ka jingawai jango ukun lambaro. Henry shoka tin bermensim janga kan sakyahi. Kamet pasna chakris kan shaka jingin bab janga.
jing im jing it me ai namar jonga bad ngam la kutra pem da terwa faka jing im songu wat lang adu gerdu adu kasih kadu namar jong me naket kajing isname namar jonga lasnam meratesem Kotrai Jesu Gisno mo yame Yaro yame Ngimane yame Nagabinda ka jingay ka jingkar ko baro Kabamedang teze halo jungi Gisno mo yame Nagabinda ka jingdon jame Hapadeng jungi minta Melawan hapo jungi Hakane communion Bakhuid communion mensiyam Kamda me halor baro Kinigi himmen ki para Kiba duwai na kerleng Jesu Penseizo ya ka jing tarang jungi Karko yaki Pen kadang yaki Daga jingay e janga paning Hakane ka sngi habangi kan mau Yaka Yimane janga Mary Majore Jesu karko kardo yengi lemba ka jinge silem janga Maria te soti Karko kardo yaki yinga sem jangi Karko kardo ke himmen ki para jangi Karko kardo ka balang Bakhuid Gindu plaban man urom ya baro Gindu plaban ken kordor ya ka jimpao jamme Haga jingim jangi man ka kerlipa Karko yengi Pen koit pen kiai ki bapangi bashitam ki baduai rengkat badni hakane ka por don't give a tiapa haki hospital don't give a tia haki ICU don't give a pang jur Jesu don't give a pang cancer Jesu menang isnelem ye ki barra hakane ka por menang ka tha ya ka met ka part menang palai lord ye ki da ka bor jamme Jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Tongin tuwai nagabinda kajingay kajingkar ku hawni usnem Jubilee. Koppa ubahabane to ai bagajingait bamela ai hangi haukun jameu Jesus Christ u himmen jangi but ba katlij ding janga jingir spoon kan klang haki donu jangi dau mensiam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkermen balakarku nagabinda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pengala dur yangi shaki nonglur lengka bamju shongtai ban bet yagit simbai janga gospel to ai ba ki toge simbai ken pengala dur na shapo yaga jait benriu badia ka prate mariang baro kawai ha ka jinkme lendi batikana ya ka bening batimai bat ka prate batimai haba enda yaki bo jango bammen la vengno ka burom jame kan ting shine junom to ai ba ka jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkermen ya ka jingang nut yaki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jingaye kan pinsa priang ya ka jingkemen pa jingsuk jungunong sis pa jungi satala ka parte shame ko blay jungi bala karku junam kan longa buram par ka jingya ro junam amen ko pa jungi ba habening kan longa bakui kerteng jame
Kan van ka hima jome, kalong ka mon jome, ha kendau kumbahabani. Tuai yang iminta ka jimbam jungi, kabahala kasngi. Patamap yang igering kan jungi, kumbangi rungi ma, kabeles niu yangi. Padwati alam yang isya ka jimpen shoy, Henry terpelait ingin agabas niu, amin. Kublai ko Maria, kapadap taga jingaye, utrai dan berpala kerkuya panap tengkente, palagar kuya usopo jompau Jesus. Ko Maria bakoi kami jung ublai, tuai ni kabinda jung iginom pop, minda baka porga jingyap jungi, amin. Kaburam, au pa do kun badmen sim bakoi. Kumba kalalang kapamilin kong kumjun tab para bot junom la junom, amin. Tong in ya duai. Enda la pelong yangi kinongyo benda haga jingsius pa bam jikut ngi karpat kotrai bamangi kibakin mau burom ya kakmi jongukur jame kamdame ya ki imane ba harom meri majore ngin snow crow haga jimpura ka jinga ejame but ngin yomart ya ka jingai roy janga kam jimpenim dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka but pim Rengka bet pi. play badan bor badan karkuyepi upa badukun badumen sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban penpana ka kubar babha jang utrai taga jingim ka jompi Nisango yao play. Arspa Bakhuid. Arspa Bakhuid. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, O Marinum caple, Kaburam haupa betul ham sim Bakhuid tolong pamenikong kumjumta berabo jenama amin. En yara itrai Yesus Kristus nama jenama.